Sipolo munkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ngibingelele kakhulu kubo bonke ababukeli besiyaviva TV 1. Ngibingelela phesheya kwetilwandle nase-Afrika yonke, umhlaba wonke, iNingizimu Afrika, iSwaziland, Botswana, Lesotho, Zambia, Malawi. Lo okhulumako nguye futhi udokotela omkhulu waseSwazini, Dr. Mhlandi. Sengiphinde ngibuyile ke babukeli nebalandeli besiyaviva TV. Phinde futhi ngizama ukugqugqutela abantu Nkosi yami ukuthi lala bekhona abangafi bafele endlini, ingafi nemthwalo. Umntwana ongakhali ufele embekele kwena, kwasho abantu bathi khulumele. Uma ukhona lapho tinuke nje lamakhwapha uvele ukuthi kuhamba kanjani, akhona ongakutholi kahle. Uhlaba inyanza leyo, inombolo ehlaba umkhosi ngikhona nizoyithola. La ngitholakala khona ke mina ngitholakala ekhaya eSwazini la ngisebenzela khona isikhathi esiningi. Kulapho nje lapho khona tonke into tanti ihlala khona. Nilapho la ngisebenzela khona umuntu ngabe khona ukumakhela yona ngiyayiphothula nyakhe ngiphasise khona. Kodwa ke naseGoli ngiyatholakala nangiseGoli ngiba khona amalanga la amabili nje kuphela 2 ngesiswati nangesinto sakithi. Asengiphinde ngingene ngicile njengoba ngifakela amajazi ekholo, lamajazi ekuthandaza, lamajazi lawo ethi profit. Ngidvosa lesonzako kakhulu, ngiyasondisa. Angigcina lokuba inyanga kuphela. Ngiyasondisa impela. Umuntu ngamhlambulula umoya, aprofite, akhiphe umuthi, aphinde futhi akwazi ukuthatha nje into letilahlekile. Nethi ke kuba letigaba takhona ukuthi wena uvuthwe kangakanani noma ulukhulu kangakanani, ngoba lokho kuyiprocess kwelibhodo lakhona. La kulenhlambululo umuntu wena kumhlambulula bente kangemhlambululo ngetwasho, ngente yangemhlambululo ngemithi, ngente yangemhlambululo ngetive, ngente kaphinde futhi imhlambululo ngamajaji. Kuya ngalokuthi lento yakhe isinga ini kanjani, ngoba bakhona abantu uthola ukuthi lo muntu uhlushwa amadloti noma abantu abadzala bembethela kuwe malele kubo kunenkinga noma kunesibopho noma leso sikhwama lesibuye saphila kulo muntu asigezwanga noma sihlanzululwanga. Loyo muntu ngifike ngihlale phansi naye ngimhlolele ecala bese ke ngiyabuka ukuthi lo muntu kuze ngimboboze ufuna ngimambisele iphi ibanga. Kunelibanga lasenzabeni, kunelibanga lasemantini, kunelibanga lasehlali, sekunelibanga lasendumbeni. Ngokuthi yonke into siyayiphasisa khona ngoba mina umuntu angingabe ngimhlambulule noma ngamnika into ephila noma into yokusebenza. Kuyafuneka ukuthi ahamba bohlangene ekukholweni, ngoba khona umuntu othola ukuthi lesimo sakhe unebungoma la mtimbeni, unebholofidi, unebunyanga, phinde futhi unebhizinisi. Loyo muntu ngiyakwazi ukuthi leto timo tonke ngihlanganise tibe into yinye, tikhulume into yinye bese ke sesibeka kunye phambili. Nangabe wena ufuna ukuthi ube ngumpolofidi, ngiyakuhlambulula ube ngumpolofidi ngikwakhe, ube ngumpolofidi sibeke lamajazi imbili usebenze ngawo. Upolofidi abantu ukhipha imithi ulandzele ukulahlekile. Nangabe ufuna kwelapha ngiyakuhlambulula ngikubhoboze, ngithwasise leso sikhwama sebunyanga bese sithatha lobunyanga sibeka phambili. Kube ngibona ubulida letilo. Nangabe kufanele ukuthi uthwasile ufuna phinde usebenze manje letinto atihlangani kahle. Nawuthi emsebenzini ufike lento yikonele, uma uthi uyabuya belapha nakhona kufike kube mnyama kungasasonzeli bani. Ngiyakuhlanganisela leto tibe into yinye, dinika letigaba letimo lamtimbeni wakho tiphile tisebenze, ngoba lo muntu uthola ukuthi inhlanhla yakhe ikhona manje yendi on phinde yendi off, ithi on phinde ithi off, kube lo muntu lapha 2 minutes phinde kuvaleke. Athi emsebenzini asebenze phinde asebenze phinde kuvaleke. Athi uqala ibhizinisi isebenze le business phinde ivaleke. Kuba khona emagona ke noma imbondo noma isigubhu lenginika sona noma ibhodlela yawathi fifike phakamise lo msebenzi. Iyaphaka lokuhle kakhulu. Ngithanza mina ukuthi bathandise into lesayifaka la mtimbeni wakhe iphile asebenze ngayo. Uma ngabe ke ungidzinga ngoba labanye abantu baphelelwa amadatha ethola ukuthi
lo msebenzi awakaphelele uyangithola enombolweni lethi +268 76 95 1392 leka seswatini uyayifonela iya WhatsAppela uthi WhatsApp wenza voice note mangise South Africa inamba ngitholakala kiyo ithi 083 885 4017 nayo ya WhatsApp phinze ifoneleke leja ngobuningi ngalokujwayelekile ngisekhaya ngiyabeva abantu bayakhala ke ngalapha kuBocape Town ngihamba ngifike nakhona ngoba uma ungidinga wenza iappointment bese uyafika kimi kodwa kakhulu ngabe kulukhunzu ufike ekhaya ngabantu abaningi bede ama passport ngiyatholakala eGoli kuba nge2 days ngikhona but full time ngisekhaya ushiyana ukuthi isebenzi yakho kufuna sibe umuntu alale noma ngalali la ekhaya ngabe kufanele ulale ekhaya kodwa ke nangabe ungala siyasibona ukuthi wenda kanjani mhlawumbe ubhuka bese ke uyawazi ukuthi uthole isebenzi yakho hlanjwe ugezwe uqiniswe uhamba uthathe lokuthathako ngoba letinto lethi uma ngabe sikwakha atifaka phezulu kwesika kufuna kusiqala uhlole kuqala umkhathi kube umuntu othola njalo umakoti noma wanjelo indoda uyakala izinto bese ilobolile noma cha nakhona diyashiyana letindlela takhona ngoba nangabe lo mbese kakulobolile kune pattern yakhona loyashwa ngayo nangabe lo muntu ngibambe umntwana noma ngimakwemntwana ukhambele kunashiyana nakhona nangabe lo muntu benisebantu nje nisaphila igirlfriend neboyfriend nakhona kuyashiyana ke just qale sibuke esilensika ikuphi ngoba uyothola ukuthi ukhona lo ngcolile lamkhathini noma kunesicithu lesisikhona ukhona into la yaboshwa ukuthi lo ufuna ngagama noma lo kufuna ukuthi nje aphile alikhulu aphansi bese kuba semakhayeni langcolile nakhona siyefike sibuke silomsamo ume kanjani nangabe ikhontile ngolisa ekhaya mhlawumbe yajaba noma isithwalo yalandwa manje lento seyiyajangaza nakhona siye sibuke lokuthi kwakuyinhlobone isithwalo lesi noma inhlobone lento lebhilikele ekhaya noma lefacility impilo hlala abantu bese ke sifika siyayithatha siyikhiphe noma ke ngikunike into tekfike uyiphuphise bese uyachela la khaya hlanjululo bayishisa impepho emsamo ekhaya selihlobile alesindwa nginabantu bakahina ngoba letinto lethu wethu ukuthi tefika likhathi yalesinza zikhile tukwa nabantu babathi bafuna abantu besifazane bathatha komakoti bayahamba noma ke bathi bayagana amadoda bayashiya yilo lengaconzakala noma thole isikho umuntu yasebenza emsebenzini akathanda baphathi uphele kuvukelwa abantu kuvukelwa date loyo muntu ngeke ngimgezeke ngimlungisele kodwa kakhulu siyesicalela nihlolele kuba kuhle lokho ukuthi mina before ngikwenzela izinto noma kube khona le ngikuphosela khona ngikuhlolele ecala ngibuke lendlela ngoba kunendlela lengibukela ngayo bese kuba indlela futhi uma sengigeza lengigeza ngayo lehlukile ngoba noma ngathi wena buhamba ugeza abantu bageza bakwenza lokho naloko angeke ngokusita ungakahlobi kufuna ngicale ngikuhlobise ecala ngwahle bese ke ngikho ngikunike into leyo ofike uyikhulumise iphile ikusebenzele nawo ngoba lo muntu uvathi mina lo usengambila kungisebenzela kungisike nje labanye kubasithi wena yini wethwala leli lokhu nje wandle kulubeni kuba kanjalo ke babukela balandela lo muntu olathi uvaleke emaphupho kunembhemiso lengikunika yona kune TV le dibhenya wale likhotha ukuthi yakhona ukuthi kusukumise emaphupho akhabuye kahle nakhona thina masiko akhona leto dinto ngoba letilwane nami kunika tingela lamtimbeni ngiyakwazi nokuthi controller lo laka lwato kufuna uhamba ubohle ubuya kimi ngigeza ngicimisa ngibhenisa ngikhothisa ngicathuthise kahle ungabe suthi hayi sophelele ngoba lento mase icala ikusebenzele iba yinhle pheze lento mase icala seyiphambuka ake ukhona kuyilawula mina mnikatwayo ngimlo khona afike lento ngikhulumise noma walenza sigubhu sibinzini ngiyakhona afike ngisikhulumise ngisisukumise ngisigeze noma liphongo noma libhodlela kuba kanjalo ke ngoba abantu abaningi bageje umnyango bageje amasiko nase kulaphela ngihamba uthwase wenze konke ushayele kube kuhle kodwa kukhona ukuthi udla into waso uyaphila akasebenzi umsebenzi wakho uyaphila kodwa ikhona into ehlala phansi ngoba angeke ulaphe ungakayitholi into ehlala phansi angeke ulapho ungayitholi into ekuva angeke ulapho ungakayitholi into yemali iyafuneka ukuthi na usebenza abantu bafake esandla ekhekini nawo utokhona ube indoda noma lebhizinisi uyafuneka ukuthi uyithole into yemali bangazuzi abantu ebhizinisini yakho
uthola ukuthi wena awutholi lutho ushaya ikwelede nanani kodwa labantu abakusebenzelayo babone baphakama labanye bahlume ngalomqondo wakho kuba ke lapho ke kutheni khona ifihlo losuke wakayitholi wena nangabe uyidinga nathi inombolo soluthi iyavela ithi 76951392 yasesikhwahlande ithi 085 083 885 4017 uyangithinta ke angisiye umuntu okhuluma kakhulu emafonini ngoba ngihlala ngibhizi uthola ukuthi ngisemifuleni ngisemantini ngisethinzabeni ngisemahlathini kumbe ngikuphi ngenza lokho migale khona uma ngisekhaya elithike ngosebenza noma kanjani noma ngiyahlola kuba kanjalo ke uyangithinta ungifonele kodwa kakhulu uma ungizinga ufundo le serious ufike ekhaya ubeke appointment bese ngiyakutshela nakhona ungangifihleli ukuthi kukhona wakwenza phambili lokho umqo wathi ukusho kepha ungabe usukhuluma kabi lenye inyanga kimi noma lo mnye dokotela ibeke nje uqonze ngoma inyanga ufika ukhuluma ngalenye bese ngibuya kubani nabobana kwenziwa lokho ngoba lenye inyanga nje sengiyangikhanyisela ingafika ngakusizi ngokuthi uyothwena ubuye enyangeni lengukuthi kanti leyo nyanga inenkinga noma kumbe njani noma kumbe isihlobo sami uyathola ukuthi ngaleyo ndlela ukuthi ukhulume kabi leyo nyanga suyadidimata noma le ndlela ukhuluma kabi le nyanga yona sengiva ngathi mina awuboni noma ngijabula noma ngajabuli abodokotela bahlonishwe ngoba kuciko nebenyanga akufani kanjalo inyanga letiningi isikole thina sasehlula manje ke indzaba nje kufunza nani thina sihamba ngale ndlela yethu kuyafuna thina sibeke etelele njengabodokotela nalabanye ngoba thina isikole vele sasehlula nekusebenza kwasikhiya manje ke kufanele ngabe ufuneni ungilalelisise nakhona la usala khona ubude ngikhona singeqathutise kanjalo nemakhubalo kanjalo ayingozi nawo ayafuneka ngoba khona amadoda adlala kabi adlala bafatini bebantu khona futhi bafathi bebantu abadlala kabi emadodzeni ebantu nawo sochaka bayafuneka ukuthi abantu bathawe babethele ngoba lokunye lokufika kube inkinga ufika umuntu ufunduke kulanza umfazi kanti ukhuluma ngentombi noma ukhuluma ngemfazi webantu noma ukhuluma ngemuntu angazange amkhiphele ngisho bese uyabona sele umuntu ulukhuni emadloti ke uthola ukuthi abantu bahlukaniswe emadloti ukuthi umuntu uphekisa ukubanye abantu mahala akukho la kwenzeki noma lo ubhizi uyamyuza lo muntu esifazana akenzi lutho bese ke lamadloti sekasusa lenkinga ke kulapho ke bese sifike singenelela khona thina bese kunika indlu letafika ekuhlobise ishaya iconze la kufanele khona ngabe khona umbango lesokhona bese siyawulamula siwuphengulule siwuhlakade khona sidibelane kahle kanjalo nemuntu othola ukuthi inkosi yami yathandaza akaboni lutho kuyafuneka ukuthi athole ukuthi simnikini ngatokhona ukuthi watha naye akhona ukubona imbungane emayithi hayi ukuthi udathumela ibandla kodwa awuboni lutho noma awuboniswa awukhanyisele kunjalo ke madoda kithi kanjalo lebantu ekhaya liyafuna ukuthi libethele libiyele likhaya liqiniswe ukuze ukuthi bathakathi nako konke lokungathi kufuna kugive amandla kungadlaleli kuwo ikhaya njalo ngeminyaka kafuna silibethele nangabe udzinga inamba yami ithi +26876951392 yasesikhwahlane ithi 0838854017 uyangithinta ufike kimi appointment bese ubeka inkinga yakho sikwazi ukuthi siye phambili ngiyabonga kakhulu babukeli balandeli besiyaviva TV.